باجار عفرینê netenê bi darê zeytûnan navdar e. Ev bajarê ku weke buhişta Rojavayê Kurdistanê tê naskirin. Bi folklor û dîlana Kurdî jî navdar e. Bavê Hajar û malbata xwe jî ji vê kaniyê vexwarin e û di vê mala xwe penaberiyê biçûk de mijûlî reqs û dîlana Kurdiyê dibin. زاروی من راستی من یک جارا من زاروی خورا ندگوتن ورن مثلا تکفن کومه او دکتن داد کتن کومه دریا اداره کومه را اره از مدرب بون بس دریا مرا نکتن کومه خود طرح سر اداره دکرن جی اداره دگوتن متخازن وک ای انسان که غریب دهات و تف کومه بن د تدریب دا از مدرب ما يعني بلكي د الكومه از بسارتين وحشكبين أزبارة آخفهم جمال بيتر يعني مال هفالي مننا لور دبي مدرب ودبي عضو يعني ياك ديسو ياك لده بعرفين خاو لنجي خجر مراكا زارۆکên bavê hejar dane seriya bavê xwe û dirya wî re fêrî reqs û dîlana Kurdî bûne û ew dixwazin ku li ser vêriyê berdewam bikin. بركتك هنا أنواع دنج موسيقى حازكن يعني أنواع دنج رقصة حازكن وك هيب هوب يعني رقصة معاصر يعني بيرد بيجن بس إيمن خاص از متعلق بفولكلور أكتر الشي لأنه يعني باف من از يعني مدتي بر هين از زاروق بم يعني از دخوازم مثلا ام بردوامي مثلا جئ خو مستر مثلا جباوي خا قالي خا دست وانا بگرن مثلا بردوامی فولکلوری خو بیر نکن. دیلانا کوردی وکه بخچه گلان رنگا رنگا و گلک شیوین رقصه تیده هنه. اما العفريني الرقصه ما لسر بدار دبن. لسر بدار دبن ناوی الرقصه ناوی خو اوی گرانر ورا دبن اوی عيشه. بعد اوی عيشه رقصي شوين دا مثلا ويقول باشي سردوري خو انا ورا دبن حلبكي. وبعد يا دواطاق مثلا ارتا وديلانا خلاص بو دكفن ديلانا قدن ناوي الرقص كاين ناوي خو قرتله سرس بدا بوزان بكر بير راد باش خوي چال میزدک تفی همو ایشو کلن خلکن روجاوای کردستان لهینجی او دکارن مومو فندن هیوی پیخن. بابی هاجار زاروک خواه لسر حس کرنا دیلان فلکلورا کردی خودی کرنا. زاروکی ویجی دخوازن لگل بابی خواه و فلکلوری بلاف بکن. دلخواز بهلوی روداو هولير